kan kundi ika, mamumuoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Sanudes Tadeo, Ipamiibi mo kami. sangaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunya na aldaw memorial ni San Pedro Bautista, Paul Miki asin mga pag-iribang martires. Idulot niya to ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Mga misa pasasalamat, kahagadan kang Armario family, Socorro Labay and family, Neptuno family, Adoracion Luxin, Catherine and Christian